Meru TV. Niwire roba konjume ne kundi titebe boyan kwa tuone kirinteto tia wero tamu anjambe tawa mutembe yedwande. Mubunge wa Embu North Julius State muna uretia Meru guciandikithia kiri mubango yosha kenda kwa mukira ugima buboya bomwire akirete itumu wete Meru iticiandikithia na nambembe ano ntuka iteneka Meru iri namba 30 kuma kiri county 47 akiwete nambembe kiri mantu igie kwanga kira utungata wogima bomwire. Mubunge wa Embu North Julius State na kuria antu ibathi nambe na kwibandikithia akiri mubango gwa ugima wa mwiri gwa SHA nonto no agomba kubatethia igita arira abaye na ndwari akiuga kaunti ya Meru itikurutha abwega mantu ni meya kwibandikithia nonto Kenya ngima iri namba 30 kuma kiri kaunti 47. Our people to join SHA. Don't complain, SHA is assisting. Kana butione tetedia inasaidia kido tunaona thina. Thank God, those who have gotten into problems they have been assisted. Na kijawa itoria na NHIF waliogora nini other Kenyans will be consuming money appropriated for what? For SHA. As a county we are number 30 out of 47. We are not doing well. As a community we should join SHA. Arioria anto ibatie kuthikiria amanto maranto baingi bakuga makomeneria SHA nonto ariuga abaingi bao baba komeneria iboba kuthina mbere na kurutha ungumania manto ni megia SHA ino kenda bameneria amwingi bare kuthina mbere na kwibandikithia. When Ndwale talked about it, mandaitari yaita yakeranto yueni bugu mwegesha na butema misi bita. You may hear people talking about corruption. You think they are angels. I'm telling you what you must be careful of. You think they are angels. Maybe because got an opportunity to go. I'm not saying you are corrupt. You are very good people. Lakini bo ariorego. That's why I was telling you must be careful in everything. Waguna wetete kinyamanto megie kithomo na kiuga no akikiomba kinyake utetheria amuntu igita arira ari na ukuru obwake rirathomithetie ana akaethero ari na kinyagi kinga akingi nonto ana abake ibathomo na no bamutethie. Talk to our young people and even if they drop, encourage them to come back and continue with their what? Their education. Because waura nende ukiapo ngeleka na hapo muchia nyaka kwenga mwana mwera bwa kuthira ariku kuthira ni awe kuma mutu atege Embu North Petan Class Chabare Ntora ya lo mahirire wondini ya muthara icio mbunge kati ya East nende kethire kia mukira sibitari njaro nyuma ya bakuthira bakiambiria wakro sibitari ni MC wo urele murangiri runguro thirikari ya county ya Meru karibani bona netie keno kinene bakiwa bo batona sibitari kuma thigurira ombwa na kaitene kanende bakethira bakiamukira utungata wa mwiri akuwe nabo. Aruare tweloma community na ndetia person wayo twena kuirwa ku nene tukimenya ati services cikwe yakwe tutita kerenge muthara sub county hospital kwetochwa services no ko nikango karibisha a member bonde kiyoka kanya ka gacokeria mweshimio wetu nkatho no ntoba kwethira ichiometie atwakira cibitari na ningi atochera daktari kenda ithira ara mwana atuntu kuyeru ari kato support cibitari yetu kato membrace kenda yomba kwethira eta level wingi nikangai kanjukie kanya ka gucokeria mwathani nkatho no ntoba kaita kara kinyite itukarite ndene community ya Loma tuirigirite utethio
na inkwira mwathani ibwega nontu kinya bwa utongeria mheshimiwa wetu Aurelio Murangiri urayukitie buru kanya ate kuruka kenda ona cibitari yetu ikwa functional na ruare nontu bunene ndene Luma community itwiritwe buru nontu daktari akwiya ndawa ikwiya na itwibetwe buru twiritwe na twicokaire inya thirikari ya Honorable Ntwethingia nkatho sana nontu kagitene kana turirikanite surely kunywa ndawa for the first time. In fact in distance ira tureta tukiona ndawa ikuraya buru na Luma ni kuntu very populated kwina antu babaingi na mwanka thai twiritwe pio itukuibwa kuwata thirikari ya county yetu mukono. Antu baraba kwaria siasa maendeleo ne twibera buru nontu miake twinioni ngwe tukuritirwa ithirikari ira twinacio ankuromba buru baraba kwenda kuya siasa ne kaita karakeyete iba thithie mantu ameya na ba support ngo ira tukuritirwa ithirikari na kinya bo batethie community na bakumba otethania mwanka kagita koga kinya na bo bakawora bakwenda na baka supported kwethira ikukuonekana kubati ndi kuthira bwa wa cibitari ngwiritwe ni utongoria bobo ikwenende bwa ngavana Ntwethingia na MCA Murangiri atwa tucokia nkatho thai no tukuona ndawa twina ndaitari ibwa ya ndaitari wi karibwa umenye kuatia amoko yele utobwa kukaritwe. Marieto betawa Jocelyn Magaju, the nurse by profession. Iyo nimbejete kubwitira nkukiacha Luma community aja Luma dispensary kinya ndawa igukinya thaiji twauma jake muthurano jojo kinya bara bajitwe bakenda ukaranthe au mbona tukambiria kweja na ndawa na igitarite kuraja tukambiria kinya guchacha matwana twetwaja rugiriru tuku welcome daktari uragetha in charge wa facility ya Luma na bando tuona consignment cia ndawa chukinyage cibitari kira ngenda kwira akariba Luma baigwa ringi yakathirikari batrianitie nontu kuma cibitari bagita ukwi imuthara level 4 ina kilomita nyingi kuma au lakini thai kintu kila Murangiri na ngavana baretete antu ba Luma batakara kundika ringi ya thai kuma thirikari ciambiriria Luma tethira ina antu akunda ndawa ukwi na itucokeria mwathani nkatho nontu botuma kio tukiki akinyanila nde ringi 2022 ndabera mwathani atethia ndona kura ngaka cibitari na obwo mwaka yo mbere 2022 tukiluka itwekirire Luma cibitari mbecha twamikira yaitedua structure mwanka yekirwe bati tuendelea kwaraniria thirikari eturetera ite bya ndaitari ecoke turetere tangi nontu bibyo byari into bira byatiere binene mwanka finally ndaitari apostwa Luma na wabarwa na neire Friday kuona cibitari ekeire ite kurutira ngwi nontu nwi in charge na ruwa retwa mwira tukethira turia tumukaribisa Luma na tumumenya na inya watu menya amenyana na board na kendende tumutianira na community au mbo sub community baitanite be kintu kim Ekro kuma kithwene hondini ya rido radaira ni baukiti matheta irura kigina kia gaf bakiwa batagunika na kigina ki nende ni bakora mbunge wa mwekuru kauntini ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia kwithira ibarikana na kigina ki kenda kinya baba chuki de maturene ukulukira ikundi bio kuruba kithone wa ndini ya rwiriro arera baruga bo batano robagunika na mbecha cia gafu kuma bakuthurana no akabona wa ndinu ingi kigunika na mbecha ino ende bo mubunge wekuru Elizabeth Karambu Kailemia batarara bamonete na metho kuma gutonya gitini sure kuria karika kuiga kwa aritwa Kailemia na ndi tugakwira njo nya tukumenye nya tutore antu bakwita kwendete na ndi tukwenda kuona muno ukareka twete gitari nene tutakumenya weje tukiungire tukugo tukwendete turiungira na moteje cia utethanagia atukoromba mama Elizabeth Kailemia ndibi bingeko tutonanga baati otegentu tona kia gwatana na government na ndito kumuromba neci bare nene buru mama na turikane koromba tonaja ito thithagia Sairok ituriunganere amwe korwe na kathina tugeta kumutega itukumuromba buru aje one kwina antu batura rwire rorera na twina thina muno ari meta marinya geta kirua
na wetu kithoena ta ukinya nande batwe ekuruba kithoene itwigagwa ibe mama na yonga lakini tutamuona na twenda muona atutethia na ikundine nikenda tukomba gwita na mbere ukimenya mami wetu ekuru ibwe enenja nibe waterite nja na bakaga mpesa tutumba kutanguge nja cietu nandi tubateri kwithera ntubatu twitethia kia twina kio twaicumia tukarimi barua tugeta kikundine tukariunganira nikenda tuona mpesa nandi twangongongera mpesa ketu twenda tomba gwita mbere na misi yetu yakara bwega riungana ira tukakobanithia mpesa na ndire mwe tukaganyisia utabura nontu ara tukuruta mpesa tuciona bwega na naigo kuno ukame kwa mwanya iromba rendikire mujumbe oyo arionge guntugu kwa baringenje kinkinya bobokirete kurubara bangi bari ikundini tukaturirwa nduci tukona matangi cece uja gwikira nduci yu tukomba inya kurimanya tusukuma twetu ondu agoreta iro sukuma ukethwa nukuciandira tusukuma twakwa gwe mwekuru ugatuja irandu yaku batu na tuigirwe kio tuteanene tukuona gwetu twi batu kugia tuikuthurana tugeta ndebene ndirakini igiitarira tukwenda utethio batu tutethio gwetu tuona na ruiro sifond tutukomba rutumira nontu bwa kwita tutena matangi ya gwikira na tutena nyami beresi ya gwikira turukuja rutha mindene yetu nandi gutu na thina tukiagona mama tutethia nona gintu kibitwa tuigwa bwega twenda matangi twithina muno eruje twenda uturirwa ithima bia ruje nontu tutene inya ruje ru rwakong'ana nande korobe thina nyingi muno na cibitari tutene kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi. Rais William Ruto nekirite wira ni akariba kaunti ya Tharaka Nithi ati ndarasya nithire twira ucumbura akari kuma barabarene ya Meru wite Nairobi ikethira nendi kibwithwo kenda utigira mitino ithere ikioneka ndene ya ndarasya ni kwithira ikinya muthia. Rais aruga ndarasya ikethira itumire mugana wa bilioni 7 indi hatira untubuni bwita na mbere ara uwite kandarasi yo nithirite ikenekanirwo kwambiria ntuku ya Ruari. Rais aritia ndenda akariba kaunti ya Tharaka Nithi baradiungite arune yawe muchie ya Nairobi tuko yoro akari nkiro kia 600 ba kaunti ya Tharaka Nithi kuma icigo bunge bionde bithatu muthenya omndi nibo balalege ba Rais William Ruto garoni yae amujwa Nairobi. Ndiongeano na ile yatongeretwe ni governor county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ila uthuranitie tongore bangi ba county ino ilo seneta Mwenda Gataya abunge Gitonga Murugara Kareke Mbiuki Patrick Munene mubungu wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu na tongore bangi bale bethirikareni endi baumite county ino. Musemani ojo ithotari na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ulala na musemani ongwa Ekuru county ya Tharaka Nithi. Governor Muthomi Njuki akithomaga mendekithie na maromba mao mbele ya Rais William Ruto. But allow me to say that we have a very poor connection between us and our neighboring counties. Apart from the major highways, down there we have very, very poor connections. If we want to go to Kitui County from Tharaka Nithi County, you have to come back to Embu, go through Machakos, then go to Kitui. We are requesting you, if you can give us 3 dams that is going to be a reservoir for water in those 3 constituencies, which you have identified with the water department. You are aware of it, Your Excellency, just need your push. Kumani na musemani ojo kaunti ya Tharaka Nithi nionekanite kugunika nene Rais William Ruto akenagila miradi nkuthi ya maendeleo na ile gwitikega ukire kaunti ino anene bwambele leo akibwa nyumba jia maguri mandi jia bilioni 3.69 wakibwa thoko injeru kiri icigo bunge ino 3 na mungano wa bilioni 1.6 miradi mingi ya roje ya bilioni 1.4 na ile gwatiritwo ni banki nene ya Africa Development Bank bilioni 1.1 na juikine nkanaga kilo ikilibwa stima. Kigina kio thondeki ba barabara ja kaunti ino ligyo kiongerera kuma ke milioni 400 mpaka bilioni 1.4 barabara nyingi liu kiligagirwa kuthondekwa milioni 100 na juikine nkanagira kilo wakibwa obisi ja county assembly. Muradi munene uli kilo wakibwa ndarasa ya Nithi muradi ojo ukiligerwa ukinyamuthia mbele ya kithurano kia mwaka 2027 na kwithirwa gitumila bilioni 7 na ni miaka 2 tu peke yake. Tell me what's going to happen in 5 years. Tell me what's going to happen in 10 years.
Tell me what's going to happen in 20 years. You will not recognize Kenya because it will be a different place. Hiyo bridge inatangazwa kesho. Inatangazwa lini? Mkiona, mkifuatilia katika vyombo vya habari ama ile procurement, we are starting procurement ya Nithi Bridge tomorrow. Na sio kwa sababu mmekuja hapa, hapana. Ni kwa sababu mliniambia iko consequences. Si ndio? So, hiyo bridge tayari tumefanya design. Mimi nimeangalia mwenyewe. Hiyo design iko sawa sawa. Sasa itanyorosha hiyo Nithi Bridge, badala ya kupiga kona kona ndio watu wanazama ndani, tutanyorosha vizuri. Sawa sawa? Na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki. It's important for me to let these people know that despite coming into the office under very difficult circumstances in terms of the economy, and it's important for me to tell this delegation, as I stand here, that your government, through your leadership, your treasury, your excellency, dispersed all the monies owed to counties before 30th of June this year. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Atonekanya kunoka inchokerete na nteto ingi. Tharaka Nithi kuma ishigo bunge bionde bithatu. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire itongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na iri na utea bwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere muchiari yakoya ami yakoya akudari mwana. How does she benefit? Kanani uteithio buri kwa kawa mwekurojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na ketho nditwego mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyegie test chenu na ithimi, you know. Okay. Hakuna kipimo takuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa birabi ita mwankano, you are under us. Tote kwiranga ita ukagiterwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonda cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Luijemeru National Polytechnic nigituge na njoru ya ubundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kya nthiguru gukuria ngugi cia njara. Wiritaniria gwetu ni kwalito beto uritani bugwitaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. Moxi Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobici yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango ne gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturukura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo kwa tiogeni. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go!
Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Akariba kara ni wodini ya marimanti ni batari tieka itako mukalaba okulukira kumaniana wacheruiro kunyona kinyaro tumira parathira kinyana bonde bokulukira kaita ko mumnwari tobaskuru paranende bokudira baitumira kaita ingi witochwa nantate ya bataba kiromba tongeria bo munadirika nene kudira baikumira kendo batederia kuona rui rokwana rokurima rokunyona kinya rotumira podo akabithi aina ribotie nakari bagituma wa dini ya marimanti tukamwankama waranthi warungura kirima gya ntuge araba kere bugite kinyamara kinene kirabendere gukurukira nterini wagia bwaruji ikolo betu muntu ari diotaro ja kathithia mathama eri kugambua kwibungia thire lakini ontu bakagita ka bontu babo gwikuraya into matokuwa nontu ikuraya kata roja tuletere nontu ikuraya kuito kulamba twenjera roje goko na tigo tothira thina tababa ngi wawe yanjira ruji maragiti maguriwa makwenja roje twara maumenjo makwenja roje makamberia sabu unit eno yeto ya magari na gituma lakini amwe nogu yajira yakurukania na barabara nderi totimi abo yathire no agatwegirwe koya ende gukurukania tweterete tukenjera roje kwana munde tore gatukunyamari roje kwenkoro kibakere bugite thirikara kaunti ya Tharaka Nithi bagurire maragita nkutho kinya ya kwenja roje kiriogo ende boya ukoba gatura kuthugura roje wa nkuthe na kamuthanga ukiririkanaga po ibarithagia mburi roje tuonaga uko itukunyamari roje twethi kugira roje kirimani gya ntuge gwarwaro kunyugwe magone iruto kunywa nontu utie bonge tomba kurutha kukurukira ndene ya thire na twini ndene ya roje uku atherete na tumirite mbinu cionthe watuika gweno mutheru nontu bakwaga roji enu ni thina yinaga kabisa anagwana muntu akaribu wega kana ekirite bwega kana boreta tuguo twake twathera na effort yake iraombite kurutha kengona ruyi ruru agaira mbare yao ende mono kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira Governor Onesmus Muthomo Njuki thirikari ne tutethie etwikira ruyi tani ndo theta mbiro ndingande civil engineering department yenu ya plumbing na itokoria thirikari batwikira ruyi naga na tigo toigwe twena ruyi naga toro nyunyagira kubere tanto babangi bana inyawera ina to tamere tato tikwana gwera ndeta nionko thiria mieri karibu ethatu agu ntona gwera na indeketie skuru na aturirikane atwegerwe kiao
atwinjire no aroje guku no ntoro rwa thimoko tukirikagira tukenjerwa mianke ritiganira mwanka watuika tutiona roje guku koguo nkuromba ndene ya thirikari ngabana wetu muthomi njuki twa muthurire twira guku agatora roje mitongi tutiga mata mitongi kaire lakini twathi kuitheria tukona thina icio ciongerekire nkuruki no tutikuona roje guku katukunyamara keripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul Gwakabithe Muthio nteto cia Weru thaa mwanya gucokera nkatho na tupuko watandirite na unita na mbere kurumbira mibango engi ya Weru TV.